Kita bersang ban yalam bakra yo Paitbah. Oh ban keno da kuni pada kuntai. Lada kadai tang hapdai para Paitbah. Ngene prinsingap. Mereka jasgo bakat ku deputy chief minister, kaku minister, kidang kren kum gitu, kiklung kikena. Dei nama terkenal nasau berjangkam. Dei nama terkenal nasau berjangkam. Ban IGK ong tang ni ki Paitbah. Mereka ban IGK yang kita ki minister, ki deputy chief minister, ki masyong apa secretary. Ngakuan lagi, ngam deputy semua orang kepada you politics. Hanaba ke PPP kali politics. Kali ke meeting, nimpat orang yang kali ke rally, ni orang kali datang ke public meeting, ni sang ban lekpen semua pakra. Anda the voice of the people party kan nom ni ke rally, agi por ni banon, upaya lagi lakon mi, hari ni kami kasi. Kali rally ke Shisha, kali datang ke Jingalan Paitbah ban pen semua. Ban sang ni, ban pen semua balai ni hap ban mi tunai syakmat. Nak kau orang ni kita minister, ban pen semua lagi. Yang kata ketintin politics. Kamu aluk politics, kamu kecipatai, jom umaikan praktis, wain di program scientist, upapatai siapa ngajimut jom ke politics. Uang kamu, the scope of politics is much more than a mere study of the state and the government. According to Michael Curtis, politics is concerned with the description and analysis of the manner in which power is obtained, exercised and controlled. The purpose for which it is used, the manner in which decisions are made, the factors that influence the making of the decision, and the context in which decisions take place. Kata ini jengok jom ke politics. Kamu ke politics, kami bagi kren lagi ke sokar, lagi mencuri election, lagi ya kata kecingan jom ke sokar, lagi ke cua. Mereka ni siapa kecing sandur yang kata kapor, kumno layu yang kata kapor, kumno sandur yang kata kapor. Balai yang dong kapan sandur yang kata kapor, at kumno menteri kami yang kata kapor. Kini kita tahu kita peluang. Yang kata kapor, pakai merai di polisi, lagi di program, kita prepare. Lalu kita kita factors, kita influence, lalu kita penolong yang kesokar, pakai ship. Yang ini kita rai, kau mengi kata ketika politics, kau mengi kita dengeram, jangka voice of the people party ni slow talk. Hangi ke politics, kau mengitan manusia election. Oh, bukli kini ki minister jengi ke politics kada ibe tang banile election. Wei mami ki sang putai kan pelong jingelang. Oh, lalu politics. So sini. Bakim semua. Hana banile politics ya kadi kaji ki lompong deng. Layak ki yang lompong deng nomor ban ya kan bas nak minta ke MP. Lada kalong kumta man ong MP. Mlong su mena bangi penyeng kandidat nomor ko samra ban sidor. Nomor ringkat baka kenon tu kila chop ke sokar. Hangi ni baka ni kaji ki. Dalam kumta tinggi ni hakweng ngopi keteng pasem nomor mlong su penile umadile no ban sidor dalam MP no. Kini kecing kren pi kau Paitbah.